हम नशी तुझको Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dobrodošli u 29. dio knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Autor knjige Hazreti Mirza Basharuddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih drugi za Ahmadija muslimansku zajednicu. वला दिल की तलाश मुझ Slijedi priča poslanikovo postupanje prema slugama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je neprestano opominjao one koji su imali sluge da ih tretiraju uljudno i dobro. Naredio je da ako neki vlasnik udari svog slugu ili ga vrijeđa, jedini otkup koji može napraviti je da tog slugu oslobodi. On je pronašao sredstva za oslobađanje i podsticao je oslobađanje sluga na svaki način. Rekao je: ako osoba oslobodi slugu kojeg ima, Bog će u nadoknadi spasiti od vatre svaki dio njegovog tijela srazumjerno svakom dijelu tijela sluge. Zatim je nalagao kako od roba treba tražiti da obavlja samo one zadatke koje može s lahkoćom obaviti i kad mu dadne zadatak, njegov gazda mu treba pomoći u obavljanju tako da sluga ne osjeća poniženje ili sramotu. Ako gazda ode na putovanje u društvu roba, njegova je dužnost da dijeli svog jahaćeg konja s robom ili obojica jašu zajedno ili neizmjenično. Ebu Hurejra radijallahu anhu, koji je svo svoje vrijeme nakon što je postao musliman provodio u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koji je neprestano slušao poslanikove naredbe u pogledu postupanja s robovima, je rekao: ja pozivam Boga za svjedoka u čijim je rukama moj život, da nije bilo prilike da učestvujem u džihadu i da obavim hodočašće i da nisam imao prilike služiti svoju staru majku, ja bih želio da umrem kao rob, jer je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem neprestano govorio da prema robovima postupamo lijepo. Marur bin Suveid prenosi: vidio sam Ebu Zara Gafarija, ashaba časnog poslanika, kako nosi odjeću posve sličnu onoj koju nosi njegov rob. Ja sam se raspitivao kod njega zašto to radi i on je rekao: tokom života časnog poslanika ja sam jedanput korio čovjeka zato što je njegova majka bila robinja. Na ovo me je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prekorio i rekao: ti si osoba koja još drži džahilijat, predislamske običaje. Ko su robovi? Oni su vaša braća i izvor vaše moći. Bog vam u svojoj mudrosti daje privremenu vlast nad njima. Onaj ko ima takvu vlast nad svojim bratom treba da ga hrani onom hranom koju sam jede, odjeva odjećom koju sam nosi i ne treba mu davati zadatak više nego što on može i treba mu lično pomoći u svemu što se od njega traži da uradi. Drugom prilikom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kad vaš sluga kuha hranu za vas i postavi je pred vas, trebate tražiti od njega da sjedne s vama, da jede ili da bar uzme dio toga u vašem društvu, jer on je stekao pravo na to kuhajući. है उस यारे Slijedi priča poslanikovo postupanje prema ženama.
Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se posebno brinuo o poboljšanju statusa žena u društvu i u tome da za njih osigura položaj časti i poštenja i jednakosti. Islam je bio prva religija koja je ženama dala pravo nasljedstva. Kur'an je odredio kćeri skupa sa sinovima nasljednicima imetka koji ostave njihovi roditelji. Na isti način je majci dato pravo da naslijedi imetak svog sina ili kćerke i ženi da bude nasljednica imetka svog muža. Kad brat postaje nasljednik imetka svog umrlog brata, i sestra je također nasljednik tog imetka. Nijedna religija prije Islama nije tako jasno i čvrsto utemeljila ženska prava o nasljedstvu i prava žene da posjeduje imetak. U Islamu žena je u cijelosti vlasnik svog imetka i njen muž se nema pravo uplitati u to. Žena je potpuno slobodna da sa svojim imetkom raspolaže po svom izboru. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio tako pažljiv da ljubazno postupa prema ženama da je onima oko njega koje prethodno nisu navikle da na žene gledaju kao na supruge i partnere bilo teško da se prilagode standardima koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio vidjeti izgrađenim i održavanim. Omer radijallahu anhu prenosi: moja žena se ponekad miješala u moje poslove svojim savjetima i ja bih je korio govoreći da Arapi nikad nisu odobravali svojim ženama da se upliću u njihove poslove. Ona bi uzvratila: to je prošlost, idi i vidi da žene poslanika daju savjet časnom poslaniku i on ih ne sprečava. Zašto ti ne slijediš njegov primjer? Moj odgovor je bio: što se tiče Ajše radijallahu anha, poslanik je njoj posebno naklonjen, a što se tiče tvoje kćeri Hafze, ako ona ovo uradi, ona će jednog dana morati podnijeti posljedice svog nestrpljenja. Dogodilo se tako da je kasnije jednom prilikom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio ljut zbog nečega i odlučio je da određeni dio vremena provede odvojeno od svojih žena. Kad sam saznao za ovo, rekao sam svojoj ženi da se dogodilo ono čega sam se ja bojao. Onda sam otišao kući moje kćeri Hafze i zatekao je kako plače. Ispitivao sam je o tome šta se je desilo i da li je poslanik prekinuo brak s njom. Ona je rekla: ja ne znam za razvod, ali poslanik je odlučio da neko vrijeme ne dolazi kući. Ja sam joj rekao: zar ti ja nisam često govorio da ne daješ sebi slobodu koju Ajša radijallahu anha ima s njim, jer časni poslanik je posebno naklonjen Ajši, ali ti si izgleda na sebe navukla ono čega sam se ja bojao. Onda sam otišao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i zatekao ga kako leži na gruboj hasuri. U to vrijeme on na sebi nije imao košulju, na njegovom tijelu su ostali tragovi mustre sa hasure. Sjeo sam blizu njega i rekao: o Allahov vjerovjesniče, Kajser i Kosros ne zaslužuju nikakve Božje blagoslove, pa ipak su proveli svoj život u velikoj udobnosti. A ti koji si njegov vjerovjesnik, svoje dane provodiš u takvoj neudobnosti. On je odgovorio: to nije tako. Od Allahovih vjerovjesnika ne očekuje se da svoje vrijeme provode u udobnosti. Takva vrsta života odgovara samo svjetovnim vladarima. Ja sam onda naveo poslaniku sve što se je dogodilo između mene i moje žene i kćeri. Saslušavši me,
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao i rekao: Nije istina da sam se ja razveo od svojih žena. Samo sam odlučio iz posebnog razloga da malo vremena provedem dalje od njih. On je bio tako pažljiv u pogledu osjećanja žena da je jednom prilikom, kad je predvodio namaz, čuo plač djeteta i brzo završio namaz, objašnjavajući poslije toga kako je zamišljao da će majka djeteta pri tome biti potresena i u nevolji zbog njegovog plača, pa je zato brzo završio namaz da bi majka mogla otići k djetetu i paziti na njega. Kad bi tokom nekog svog putovanja žene također bile s njim u grupi, on je uvijek davao zapovijed da se karavan kreće polako i lakšim dijelovima puta. Jednom takvom prilikom, kad su muškarci željeli da požure, on je rekao: Vodite brigu o staklu, vodite brigu o staklu. Mislio je time kako su žene bile u grupi i kako će biti izdrmane ako se kamile i konji potjeraju u galop. U toku jedne bitke izbila je pometnja u redovima vojnika na konjima i kamilama i životinje su postale nesavladive. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pao sa svog konja i neke žene su također pale sa svojih konja. Jedan od njegovih ashaba koji je jahao na kamili odmah iza poslanika skočio iz konja i potrčao prema njemu. Neka ja budem žrtvovan za tebe, o Allahov vjerovjesniče. Poslanikovo stopalo je još bilo u stremenu. On ga je brzo oslobodio i rekao svom ashabu: Pusti mene, idi pomozi ženama. Upravo prije svoje smrti jedan od savjeta koji je uputio muslimanima bio je da se prema ženama uvijek ophode s ljubažnošću i obzirom. Često je govorio da čovjek koji ima kćer i osigura im obrazovanje i napati se da ih odgoji, Bog će ga spasiti od kazne džehennema. Bila je uobičajena praksa kod Arapa da fizički kažnjavaju žene za svaku malu grešku. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poučavao da su žene kao i muškarci Božja stvorenja i da nisu robovi muškaraca, te da ih ne trebaju udarati. Kad su žene saznale za ovo, otišle su u drugu krajnost i počele da se suprotstavljaju muškarcima u svemu, što je dovelo do toga da je obiteljski mir u mnogim domovima bio stalno poremećen. Omer radijallahu anhu je prigovorio za ovo časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao da će žene, ukoliko ne budu povremeno kažnjavane, postati neposlušne i neće se moći držati pod kontrolom. Budući da je detaljno islamsko učenje u pogledu odnosa prema ženama još nije bilo objavljeno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da žena, ukoliko bude kriva za ozbiljan prijestup, može biti kažnjena. Ovo je u mnogim slučajevima vodilo tome da se muškarci vrate staroj arapskoj praksi. Sad je bio red na ženama da prigovaraju i one su svoju tužbu iznijele pred poslanikovim ženama. Na to je poslanik upozorio muškarce i rekao im da oni koji sa ženama neljubazno postupaju nikad neće zaraditi Božju naklonost. Poslije toga su prava žena utemeljena i prvi put su žene slobodno disale. Muavija al-Kušari prenosi: Ja sam pitao časnog poslanika kakvo pravo moja žena ima kod mene, i on je odgovorio: hrani onim što ti je Allah dao i odjevaj odjećom koju ti je Bog dao i nemoj je šamarati niti psovati i nemoj je tjerati iz kuće. On je bio tako pažljiv prema osjećanjima žena da je uvijek opominjao one koji su trebali ići na put da brzo završe svoja poslovna putovanja i vrate se kući što je prije moguće, tako da njihova žena i djeca ne pate zbog dužeg razdvajanja nego što je neophodno.
Kad god bi se vraćao kući s putovanja, uvijek bi dolazio u toku dana. Ako bi uvidio da se približava noć pred kraj puta, on bi se preko noći ulogirao izvan grada i ušao u grad narodnog jutra. Također je rekao ashabima kad se vraćaju s puta da ne dolaze kući iznenada, bez najave o svom povratku. Prilikom davanja ove zapovjedi on je imao na umu činjenicu da u velikoj mjeri osjećaji utječu na odnos između spolova. Možda žena često zanemaruju svoje tijelo i odjeću u odsustvu muža i ako se muž vrati kući neočekivano, to može naškoditi osjećajima žene ili muža. Dajući zapovjed da muškarci trebaju stići kući u toku dana kad se vraćaju s puta i poslije najave članovima svoje porodice o svom povratku, on je osigurao da članovi njegove porodice mogu biti spremni na prikladan način da prime onoga koji se vraća. Slijedi priča poslanikov stav prema mrtvim. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek savjetovao da svaka osoba treba napraviti oporuku kako poslije njegove smrti njegovi bližnji ne bi imali teškoća. Naredio je da nijedan čovjek ne govori loše o osobi koja je umrla, nego treba istaknuti bilo šta dobro što je posjedovao, jer nikakva korist ne može proizići nikome iz spominjanja slabosti ili poroka umrlog, nego će isticanjem njegovih vrlina ljudi biti skloni da uče dove za njega. On je pazio na to da dug umrle osobe bude isplaćen prije nego što bude sahranjen. Vrlo često je sam isplaćivao novčane obaveze umrle osobe, ali ako nije bio u stanju, savjetovao je nasljednike ili rodbinu umrlog ili druge osobe da ispune njegove novčane obaveze ili ne bi klanjao dženazu nad umrlom osobom dok njen dug ne bude isplaćen. Slijedi poslanikovo postupanje prema komšijama. Uvijek je prema komšijama postupao krajnje ljubazno i obzirno. Govorio je da mu je melek Džibrail stalno naređivao da dobro postupa prema komšiji, te je ponekad mislio da će možda komšija biti među zakonskim nasljednicima. Ebu Zar prenosi kako mu je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ebu Zar, dok se kuha čorba za tvoju porodicu, dodaj malo više vode, tako da i tvoj komšija može imati dio u tome. Ovo ne znači da komšija ne treba biti pozvan da sudjeluje u drugim stvarima, budući da su Arapi bili većinom nomadski ljudi i njihovo najomiljenije jelo je bila čorba. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo ovu hranu kao karakterističnu i poučavao da ne treba puno misliti o ukusu hrane za sebe, nego da je treba dijeliti sa svojim komšijama. Ebu Hurejra radijallahu anhu prenosi: jednom prilikom je časni poslanik uzviknuo: kunem se Bogom da on nije vjernik, kunem se Bogom da on nije vjernik, kunem se Bogom da on nije vjernik. Ashabi su pitali: ko nije vjernik, o Allahov vjerovjesniče? A on je odgovorio: onaj čije komšije nisu sigurne od zla ili njegovog lošeg postupanja. Također je savjetovao ženama da paze na svoje komšije. Jednom prilikom se obraćao ženama i rekao je: ako neko nađe samo nogu od koze da skuha, to treba podijeliti sa svojim komšijom. On je od ljudi tražio da ne zabranjuju komšijama da svoje eksere ukucaju u njihove zidove ili da imaju bilo koju drugu potrebu koja ne izaziva nikakvu neugodnost. Ebu Hurejra radijallahu anhu prenosi:
Poslanik je rekao, onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan ne smije izazivati nikakvu neugodnost svom komšiji. Onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan ne smije izazivati nikakvu neugodnost svom gostu. I onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan treba govoriti lijepe riječi ili šutjeti. और होगा वो कोई जिसको है महमल की तलाश और होगा वो कोई जिसको है महमल की तलाश